Man pynmih pisa ke skul LP but UP skul ke badan hak Kyrdemkulai 100 kilo. Mentara singi ke KSU Student Union Kyrdemkulai 100 kilo unit hak jalam jong samla Welchester lengdo ke bahap apo ke senat trekam jong ke umsning circle ke la pynlong yak jingiakynjat bol melatip kum ke mai saprang kop 8,000 pun riu. Hak ne jingiakynjat bol ke dan khandru tuli ke kenhun ke belawan ban yesim benta but yak ne jingiaky la pynlong hamadan snong Kyrdemkulai 100 kilo. Yak jingiaky mai saprang kop 8,000 pun riu la pli do samla Joseph Lambok Rombai Badai Vice President ke KSU Northern Kashil District Unit hak jendalang u Dr. David Lengdo u Badai President jang sengsan partai ke UPF u President ke KSU msning circle hak ne simply ke jingiakay lalong pedang ke KSU umran yang bernai ke belai khun persya ya ke kursila hak ne KSU yang bernai ke latap laikol berka kursila ke layok bentap sikon Dagane ka KSU umran nya bernai kla ra ya ganam jingjob hagane sini sedang jong jingiakay nagam taban ailang bani kenal tilang ya gane ka skul ke jongi hang ne hapo snong lam habangi pet habangi inspection ya kai don sipun jing duna te kum ka sanghi ka pet hi ka bahagamiat khamtam ka pet ya ka bulum jong pulek buti ila persang ban kran ila persang ban wat renti nagam taban no ban ai jirap regane gede ka bai ka banta ka ba ngila yo ban pelong regane ka program ka banta ka bari ka football tournament ka bagi ban pli ingis kham balang ba ka ne ka tournament kan ai lat anti yangi kum ko unit kenang bagi la ban ya saprang ya gaji thumu ba ka jungi Anak mana?